Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Haray ko min ilo ba ilo et la diaspora africaine hande ko mardi 21 janvier 2025. Haray mi salmini on fo modon mi landi kesiɗon e jam. Haray min miɗo e jam machallah. Haray miɗo torono e jam e kisi e newende kala ko waɗo wonirde aduna on. Musidɓe an haray actualité oblige ko fewndi ko men kon on faami wondema situation ji c'est préoccupant. Voilà. Haray non min toujours mi sensibilise jama on mi ɓeyde kadi sensibilisugol fi kala haray woɓɓe no sikkude haray on tigi haray ala golle woɓɓe kan haray no sikkude on tigi ala golle mais kono l'histoire retiendra haray inchallah rabbi komi haalanta on kon hina haala hoccitaka komi haalanta on kon komi andi fi muɗum haray mi andini on wondema mo be meɗen yo wakkilo immo ko joɗoto ɗon ɗen e aybingol parce que si tawi hawri hiɗa hooli ko citoyen jo guinéen hande ko woni feƴƴude ko leydi men ko ngu jaggu wongo e wadde ɗo a duwaka joɗagol e aybingol ko duwaɗa hay si tawi a ala doole a wawata wadde hay fuy mais kono a duwaka wonde neɗɗo mo andanɗa hoore mani o admitay sifa ɗum ɗo c'est à dire a duwa rejetude sifa ɗum ɗo kala ko wonɗa hay si tawi noon hiɗa ko nder gayka hara hiɓe fi ombitugol ma hiɗa duwa wiide no mais a duwa ka jaɓude sifa ngu jagguɗo donc haray musidɓe an on yi ko woni feƴƴude ko crief ko wano ɓe sokaɓe ɗo ɗen voilà ko innuɗen kala bonnuɗo koyo soke mais kono sokirede ni ɗum ɗo ɗen iɗen andi ko jaggu CNRD en yi ko Mandian Sidi ɓe jokkiraɗo 78 milliards ko mbuɗi muti 78 milliards ko ɗum ɓe wolno fimu o nangama o sokama o ñawaka taw o accitama par ce que ko ɗum woni o accitama o yaltinama ko kaso ton woɓe na imo mi anda ñawdogol mi anda hon ɗum woɓɓe no wiide himo naɓa e villa himo waali tranquillement tranquille o ala dow ko kaso donc on yiɗo kasori fofana 45 milliards o jokkirano donc on andi 45 milliards et 78 milliards hina gotum fayda ko double donc joni noon oɗaɗen noon no nanga heɓini duuɓi tati no soki joni ko ɗo noon ɓe fuɗɗimo ñawde hayɓe gaynali taw donc mo inna o sokete duuɓi joyi alors que hina défendugol hay goto mais kono si tawi hawri ko a combattowo fi l'injustice pour yo justice ñiiɓo ko leydi ma kadi a wawata jaɓude l'injustice c'est pas possible kala bonnuɗo yo on tigi ñawire no haniri noon o condamnire no haniri noon mais kono noon ɓeɗo ɗen no bonnude goɗɗo ñawataɓe goɗɗo kondantaɓe ɓeɗa ɗen no condamnede woɓɓen ino bonna ino comment dirais-je woɓɓe no nanga hayɓe bonna hay fos koko cuuɗi maɓɓe sifawa no fonike menge en Billo Ba en Habib Marwan en Aliou Ba en sifa ɓeɗo fof Ceerno Mamadou Ba en ɓeɗo fof no nangirani c'est à dire sans aucune raison hande mo be hino ɗaɓɓa ko honɗum comment dirais-je o ɗumannirte ko honɗum o sokirte c'est à dire ko prétexte ji wona ɗaɓɓede ko koole on tigi fi on tigi soke donc si tawi ɗum ɗo ɗen no wadde leydi an citoyen jo leydi ndin hiɗa andi ɗum ɗo ɗen c'est de la provocation ɗum ɗon koko addata guere hina ya jooɗo ƴetta probléme on ƴetta dewta e hoore goɗɗo ko ya immo an tigi en tant que citoyen anda vraiment que c'est pas admissible voilà mais hara min si mi nani woɓɓe no wowla mi jiɓoto ko honto ɓe jeeya par ce que kamɓe hiɓe ƴetti fop woɓɓe ɓen no ƴetti fop hino résimi e politique hina fof woni politique c'est à dire si tawi hewti jagguji go ko citoyen ɓe leydi ndin immoto daro inna ɗum ɗo ɗen min jaɓanta on ɗum ɗo ko leydi ɗo mene hina onon jeyndi leydi ndi leydi ko lagine ko ɓiɓɓe legine ɓiɓɓe jibinande ndi leydi ɗo jeyndi leydi hina onon ko dowaɓe lamminede hay goto lammina on min ɗowti on han on fuɗɗike hollude men joni ko min anda min sali voilà hande kadi min autorise on citoyen ɓe leydi ndin wawi wolde ɗum
hara hina ko politique watta ko ɗum ɗo ça n'a rien à voir avec la politique. Si tawi wono o yi yimɓe moɗon ɓen yimɓe leydi ni no nangireni no jogireni hino koole piiji woɓɓe ara no jooɗi no commenta ɗum he CNRD he ɓe waɗay ɗo ko ɓe faala he o yi ɓe waɗi ɗum ɗo Aliou Ba o yi kadi ko ɓe waɗi oɗa kon o yi ko ɓe waɗi oɗa mais ko honɗum woni sifa ɗi commentaire ji woɓɓe ara no jooɗi no ɓe waɗay ɗo ko ɓe faala ɓe waɗiray ni eni ɗum commentaire ji ɗo fof c'est pas bon pour notre pays. C'est que andine yimɓe ɓen kon citoyen hay si tawi ɓe holli jaggu par ce que hiɓe jogui arme ande no woodi kadi ɓiɓɓe leydi ndimɓe annanda hoore ma ni ɓe jaɓata ngu jaggu ɗo. Ayez confiance en vous, ayez confiance aux autres. Ande wondema, c'est-à-dire c'est pas tout qui se dit, tout ne peut pas se dire. Il faut jama on fama ɗum. Moi je me demande, est-ce que nos compatriotes, est-ce que ɓe yimɓe meɗen kamɓe hiɓe faami ko honɗum woni politique, ko honɗum woni vie sociale, ko honɗum woni citoyenneté? Est-ce que ces gens-là, est-ce que yimɓe men ɓen enen hino faami sifa ɗi piiji ɗo? Parce que min mi jiɓoto si mi nani woɓɓe no commenta no analyse mi jiɓoto koye citoyenneté ko citoyen ɓe honɓe ni ɓe koye planète hombo ɓe jeeya. Laggine hande ngu jaggu wona nden hollede hara kadi yimɓe ɓen koye jooɗo waɗa sifa ɗi commentaire ji CNRD ɓe ƴetti CNRD ɓe waɗi kukuji, ɓe ƴetti CNRD ɓe waɗi Allah, ɓe ƴetti CNRD ɓe waɗi ɓuri gouvernement ruson hay ɓuri armée ruson. C'est-à-dire onon yiɗon sikkude onon CNRD no wawi imposude c'est-à-dire reña tranquille sans problème e hoore ngu jagguɗo onon ɗum no heƴi ko hoore mon. Hande ko homɓe CNRD on dartodi ko force vivant onon force vivant hara résima tun e sellu Dale Diallo hara heddi ɓe wolaka fimon. Mi yiltito no message on juuti on acci hakke musidɓe an voilà mi yiltito ɗo ɗen hande ko mardi 21 janvier ɗo 2025 toujours ilo et la diaspora africaine hara en résime tun c'est force vivant e sellu Dale Diallo hara heddi ɓe wolaka fimon. Min mi faami wondema sincèrement buy e meɗen wawata wadde analyse politique. C'est-à-dire sincèrement j'ai compris cela. Hina yawagol jama on mais j'ai compris que beaucoup ne peuvent pas analyser. Hande ya jogo sifa sellu Dale Diallo o daro o innama vraiment fewndo ko wonɗen ɗo hina 2020 wonɗen dey hina 2021 hina c'est-à-dire nous sommes en 2025 o innama ande kadi il ne reconnaît plus ce gouvernement là o tawama e signe ɓe on ɗuma ɗon inni hande kadi il ne reconnaît plus. Onon si tawi hawri hiɗon ɓadino sellu hiɗon andi sellu ye ha waɗi on démarcation ɗon o ƴetti on décision ɗon onon hiɗon andi sellu hare kankadi hare no wodi ko tippika. Si tawi hiɗon wawi wadde analyse si tawi hiɗon wawi mari hakkille faamu hiɗon andi haray kankadi no wodi ko tippi so woli ɗum ɗo. Mais pourquoi vous pensez que c'est-à-dire que il faut que onon c'est-à-dire onon kanko sellu o yalta o inna on ko hono entelan ni ko ɗum ɗo den kanko o waɗata ko ɗum ɗo o mari ko ɗum ɗo ko ni o yarata. Mais pourquoi vous l'imposez cela? Si vous n'avez pas confiance c'est parce que vous personnellement on anda hay fusko doit ɗon waɗude sina ɗum goɗɗo jokkata CNRD acca sifa sellu Dale Diallo goɗɗo jokkata sifa Ousmane Gawal acca sellu Dale Diallo goɗɗo jokkata hande sifa ɓe ministre ɓe wonduɓe CNRD acca sifa sellu Dale Diallo. Mais sellu déjà pour vous c'est-à-dire vous deviez être rassuré déjà wondugol e makko ngol no ɓuri kon. Pourquoi? Parce que kanko déjà simo faala non ɗi poste ji ɗi ɓeɗon heɓi fuu harayno kankadi o heɓi no ɓuri ɗin hay. Mais il a refusé fi honɗum o salani parce que ko fenande ɓe jokki parce que ɓe jokka haqiqa. Donc onon non joni wiɗo on wondema yadata e ɓen ɗon quel que soit alpha o yadata e maɓɓe fi honɗum parce que ɓe jokka gonga parce que ɓe jamfike en parce que lawol ngol ɓe jokkingol na lawol moƴƴol moƴƴana en ɓeɗo en tant que ɓe ardi lagine ko ɓawre yarata. Hande soñja wonɗo lagine on hiɓe haɓɓitiɓe makkiyay ɗum himɓe ɓen no soñji ha
hiɓe haɓɓitiɓe watta e Guinée paradis no wodi wonɓe hande ɓe annanda hoore ma ni lagine ɓe woni hiɓe wurirde wa wonɓe leyɗe porto ɓuri wonɓe leyɗe porto ɓen ɗon hiɓe ton ɓe seeɗaɓe hiɓe wuura très bien pourquoi parce que hiɓe sendude jawdi leydi ndin koye climatiseur ɓe walata courant mankata ko maɓɓe otowal maɓɓe ngal ko otowal ngal hay wonɗo leyɗe porto wata doginde hakke man ko ɗum satti onon iɗon jooɗi iɗon kellana ɓen onon iɗon jooɗi iɗon wondi e ɓen onon on tañƴini onon yo iɗon wawi kellanɗe himɓe fiyoɓe wuuru moƴƴa onon ɓurton soñjagol awa combat mo force vivant woni e mum selludalen woni e mum ko fiimo be men yo heɓu jam e kisiye e newende ko muɗum hara mo bonna hula ko muɗum ko on combat ɗon noon hina heɓortoɗo fi Allah so heɓortoɗo e hoore jasere hina heɓortoɗo e hoore ɗanagol hina heɓortoɗo e hoore kulol ko combat musuɗo mo duwaɗo wakkilede fi no heɓora no sattiri wono mais kono hina combat kadi mo anndanɗa hoore ma ni hina hakkille yarante ko hakkille faamu e stratégie awa haray koyon faamu ɗum onon ɗon sikkude Sénégal exemple ko ɓe heɓi ɗo ɗen onon ɗon sikkude ko ni ɗum heɓori ko wakkilare Abdoulaye Wade duuɓi jolumu ɗaɓɓude laamu fi kala Senghor hollunoɓe laamu hina ko halorte koya laamu ƴetta jonna goɗɗo goo ƴettuno jonni Abdou Diouf jogino sali après accitude Abdoulaye Wade tampuno menen ko men woni paykoy ko men yalteno mi waɗanamo campagne Laay Wadde Dudem Pale ko ɗum ɓe innayno ko ɗum ɓe mokortonomo ɓe inna Abdoulaye Wade yahata Pale kono Abdoulaye Wade yewno Pale Abdoulaye Wade jokka sattinana ha nawyi Allah wallimo heɓi laamu ngu fi honɗum sabunadema hina fi wondema Abdoulaye Wade ko jonnete laamu ngu ko ɓe noddatamo téléphone ɓe félicitamo hina fi wondema hari ko fi hiɓe faala ko pression on ƴawi ko peuple on waɗi pression o ko jama on déciduno on tumati Abdoulaye Wade laamaki ɓe waylite leydi ndi Abdoulaye Wade ɓay prononcama tum résultat ji ɗin o jaɓali contestude ɗi o ƴetti téléphone makko kanko Abdou Diouf o noddi Abdoulaye Wade hay confirma ka taw o ƴetti o noddi mo félicité mo ko honɗum waɗi ɗum ko peuple on awa mi inni on si tawi hawri on hi kadi Sonko ɗo ɗen contestation waɗali ko niyeni ko peuple on dari so yi ɓe yaltinama ko kaso ɓe yaha ɓe présenti ɗuma honno yantelanni candidat jo maɓɓe on ko peuple on dari so yi ɓe organise élection Sénégal e suumaye ko peuple on dari c'est la pression effectivement cour suprême on collabori ɓe holli makko bayagal ɓe holli responsabilité ɓe ɗumani mais peuple on waɗi hamɓe hewti ɗon ko peuple on waɗi yoɓe hewtu ko cour suprême hande si tawi on wattani on ardini hakkille en tant que guinéen hiɗen andi en 2020 ko élection yaha ɗo sakkitorum ko selludalen yalti proclame victoire makko on si tawno fof yaltuno ɗon sikkude hareno ko ɗo wonden yeru yaltuno ɓe yewno ha tawi hay police ɓe go no tirodude photo e manifesta yaltunoɓe weltagol ɓen hari force de l'ordre on e militant ɓe ɓen hino yaadude si tawno nden ñande fof yaltuno waali ko capital wonɗoɓe Conakry ɓen fof hara ɓe wonanɓe UFDG ɓen fop hara min naali de wonanɓe goɗɗo goo mais ko wonannoɓe UFDG ɓen fou hara ɓe fop ɓe yaltuno votanɓe UFDG ɓen fo hara ɓe fop ɓe yaltuno force de l'ordre on innayno Alpha Condé ko eɓɓano kon fof wata latade mais wawata warde ɓeɗo victoire maɓɓe on c'est à dire goɗɗo yatano hay encercle galle selluɗen c'est à dire ko guilandema ɗon hareno ko sellu alaka e yaltede ko ɗon wona wonede himɓe ɓen ko ɗon defante ko ñamo hay goto yatano hay nokku c'est à dire ko ɗon woneteno han victoire on proclamé c'est ça la pression c'est ça c'est à dire ko ɗum ɗo woni imposugol démocratie ko muɗum yaha élection voté yaltina résultat ji ɗin holla c'est à dire imposa pourquoi parce que déjà foppino anduno c'est à dire c'était du faux ko faux wonano waɗede joni noon gonga on noon yaltintinamo noon e kene citoyen ɓe ɓen imposa ɗum ɗon mais arana daragol inna non sellu no huuli sellu hula sellu ko promettuno kon o waɗuno o assure résultat o innu noon kadi so gagni ko proclamay o suusi kadi daragol proclama na de ko ambassade o yehi o suuɗoyi koko makko o dari o waɗi
Mais qu'est-ce que vous voulez? Onon yiɗon suusi ɗum. Onon yiɗon suusi daragol ko moɗon wolon ko faala ɗon kon. Wolon no woniri non, wolon gonga on. Hande awa hino ɗo ɗen. Kala suusuɗo yaltu wola. Kanko sello suusu no yeso gouvernement Alpha Condé o waɗi. Mais ko hombo duwano non garantie sude ɗum ɗon. Ko kanko kadi. Hina peuple on duwano immade daro. Yeru yaltu no ɓenna on yii onon tigi force de l'ordre on hari no accompagne de on. Awa analyse moƴƴa andon piiji ɗin hina sellu sali lamagol. C'est-à-dire ko citoyen ɓe guinéɓe ɓen woni wonali prêt taw. C'est woni no prêt. C'est NRD ɗo en wattataɓe kukuji. En inneɓe non dictature maɓɓe on en sali. En ƴettata ɗum dewten e sellu. Il faut qu'on sache que c'est-à-dire piiji ɗi nafo woni politique. Citoyenneté on ɗum ɗon ɗen politique watama jattude ɗum. Ɗum ɗon c'est pour toi. Hadi impose gol citoyenneté ma on ko nder leydi ma ɗum ɗon ɗen sellu n'a rien à foutre avec ça. Ɗum ɗon ko an imposata ɗum ɗon. Il faut que ɗum ɗon wona ko hakkille mon yo heƴu yandi. Acciake musidɓe an toujours ilo la diaspora africaine pour terminer haray miɗo yaafino buy message ɗin ko juuti kon. Haray ko mardi 21 janvier 2025 haray ko mi toroto jama on yo jama on wonu déterminé anda wondema le combat continue. Musidɓe an ko hombo wone tongude piiji ɗin ko enen citoyen ɓe Guinée ɓen. Enen ɓe hoolaki citoyenneté mum on ɓe anda ko honto vraiment jeeya ɓe anda kamɓe ko honno ɓe dowa waɗirde combat on déjà psychologiquement mentalement c'est-à-dire en anda honno wone no guerden ko enen wone tongude jama on. Haray min ko min nata il faut qu'on soit prêt. Watta en ƴettu citoyenneté men on halfinen hay goto. Assumons cela ko enen imposata ɗum ɗon. Enen moko baɓe leydi ndin hina payɓe ɓen hina taniraɓe men ɓen ko enen moko baɓe leydi ndin dowa dartade ɗum ɗo ɗen. Haray noon min wata goto artu ko privé an fi affaire wigol ko fi no sadaka ittirte ma fi wawɗo imminde ñaaki ma wawɗo wadde ko woni o ko woni hande kadi c'est bon. Wata goto arko privé an ko waɗete kon fo déjà c'est fait ko yewtete kon fo yewtama hande kadi yo Allah moƴƴinange. Voilà. C'est-à-dire les carottes sont cuites. Voilà. Nano wonani. Les carottes sont cuites. C'est terminé. Voilà. Mo be ko waɗata o no wawi waɗirde o yo waɗu. Mingon personnellement mi waɗi sadakaji yer ko mi wawi wadde kon mi waɗi ko mi wawi wadde kon fop. Voilà. Mi collabori e ɓe mi doit collaborer ɓe fof kadi fi waɗugol toraji ɗum ɗon fop mi waɗi hande kadi c'est bon wata goto ar ko privé am fi ɗum ɗon. Voilà. Parce que yimɓe ɓen no sikkude haray sadi welsindare no waɗi ko ni e ni non 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 ko an sikkuɗo welsindare no waɗi ko an welsindi parce que an ko an woni waɗala e fuy taw sina ɗum hina fewndo ko fewdiɗen ɗo goɗɗo yaltata inna waɗen hunde kaare ɗum fof waɗanoma déjà et puis waɗoɓe ɓen kadi hina yaltoɓe hay habbora goɗɗo ɓe immotoɓe waɗana hoore maɓɓe. Mais hande wigol wondema min miɗo wawi wadde ɗum ɗo ɗen joni ko ma mi wallite fino mi waɗira ɗum ɗon hande kadi tertoɗen ɗum ɗon. Voilà. Parce que hande kadi en andi ko honto fewdiɗen jama on andidiri piiji buy feƴƴi donc jara hiɗen yewta ɗo fi muɗum mais jama o yo andu vraiment kala ko wawɗa wadde konko ya waɗu hande kadi ta habboyo goɗɗo jonne mbuuɗi fi ya waɗu goɗɗum si aya ala moyen il faut se taire marɓe moyen ɓe yo waɗu. Voilà. Haray ko ɗum ɗon mais wigol waɗe ɗum ɗo de mi waɗa ɗum ɗon on lanni c'est terminé min on sengo an c'est terminé. Voilà. Haray musidɓe an mo be meɗen yo wakkilo ko woniri yo waɗu ko wawi kon ko ɗum ɗon mi toroto jama o mais les carottes sont cuites. Voilà. Nanoɓe nani famoɓe faami. Voilà. Haray min ko mi nata on min personnellement mi hersoyta on ɗum ɗon on mi répétanayi on ɗum onon jooɗiɓe ƴetti hono entelanni CNRD waɗi ɓe kukuji ko haaju moɗon simi nani woɓɓe noyinna hiɓe eɓɓi c'est-à-dire dissolvugol parti politique ji ɗin fo simi nani hiɗon inna ɓe ƴetta e piiji ɓe naada e ɗuma e hono entela arme ji ɓe naada e siège ji ɗin simi nani ɗon inna ɓe waɗa e ɗum ɓe wattire ni hiɓe eɓɓi ɗum ɗo ɓe CNRD ko hande onon anduɗon ko hande woloton CNRD ko eɓɓi
CNRD eɓɓay ko boni ɓuri ko ɓe yahata ɓe nanga goɗɗo ko galle makko ɓe yaha ɓe naɓa mo ɓe ronka haalande aduna on fuu ko honto ɓe waɗi ɓe foni ke menge billogba ɓe nanga Habib Marwan ni ɓe naɓa ɓe nanga himɓe ɓe ni ɓe warira ni ɓe wari Sadiba Coulibaly général jo onon ɗum ɗo ɗen fof joni ko onon wono e wiide noon joni hiɓe eɓɓi ɓe waɗa ɗum ɓe watta joni hiɗon andi ko honɗum non joni woni probléme on sede koko tawi haray hande kadi no woodi e moɗon considére ɓe ɓen ɗon ko gouvernement mais non non ça c'est des voyous c'est des bandits koko considére ɗon ɓe gouvernement ɗon ko ɗon bonnuɗon sina ɗum hiɓe wawi wadde kala ko ɓe faala ko bandi waɗata ko ɓe waɗata ko mais waton waɗuɓe gouvernement inne hande kadi on reconnaît saɓe hande kadi ko reconnaît saɓe ɗon ɓe woni bandi noon no wawi wadde kala ko faala par ce que ko sans loi ko doole maɓɓe ɗen ɓe utilisata en tant que ɓe nangaka haray ɓe badde bandiyagal ñande ɓe nanga wara lanni mais ko yo gandu noon ɓe nangete hey c'est-à-dire tous les jours pour le voleur un seul jour pour le propriétaire ko noon woniri ñande gotere jowma mum nangay haray lanni c'est terminé awa haray ko ɗum mi falno en andinde jama o yo wakkilo anda wondema ɗum ɗo koko lannata inchallahu rabbi kala iwtirɗo ɓaawa selludalen Diallo o ni soyta jon jikke mo bonnata jikke selludalen Diallo ça je vous le garantis on hersoyta mi kala jokkuɗo mo hersoyta min mi hersoyta on selludalen kadi bonnata jikke inchallahu rabbi il va aller jusqu'au bout te kala andunoɗo mo non no andi ɗum ɗon ɗen ko non wonirta mais ko andunoɗo mo ha gasi iwti ɓaawo makko jokki Usufalima ma jokki Mamadi Doumbouya ɓen ɗon mi hutikeɓe komi holtata ko ɓe aduna par ce que mi andi ɓen ɗon ɗen ɓe ala nafoore ɓe hanaka jokkede par ce que sellu hina sama kalajo ko jomiraɗon waɗanimo kon no yonno ket ko tawatani jama on no duwano andude ɗoɗo ɗen hina natowo e diye fatoje awa haray musidɓe an tout est dit Allah faami jama on haray min mi haadi ɗo en e sa e jaroji ɗi jamme kisi e meɗen